For complaints, Monsoon, waterlogging and all, we check that Gandhi market. And because of one set of monsoon and early monsoons, there are complaints of waterlogging and on. So गांधी मार्केटमध्ये बिल्डिंग कॉलेक्स होते. Yes. That's तुम्ही आता किती ॲक्शन घेवपाक सोदता तिजेर? We have done the inspection. We will direct municipality take precautionary measures, also take the fitness or stability of the building. We have discussed with the collector about the last time the cholera pandemic and there was a big issue. So also I have called his attention. Health party lagon unkodे जावपा जायना. तुम्ही precautionary measure घेयाय. तुम्ही एक subsurface inspection घेयाय either on jetties or on this side or that side, and along with the panchayat, and we will cooperate, make sure that last time ki zalale tesko जावपा जायना. So health officials, the collector, disaster management, and everybody, including the fishing activities, local bodies must work to make sure it doesn't happen. See, Magi react Korun, it is too late. So this year we can do that. So that's the same thing I told him also. Mr. Gaonkar is a very nice officer. He is very cooperative. And last time he have helped us in this the cholera. And आता they put the things in place. That's also then Sangala Pan Kutmun and I'm the request. Main additional collector is also the disaster management head. आणि आमकां एक हांवें तुका दाखयला आनी तुमकां सगळ्यांक हांवें फॉरवर्डूय केल्लो. So we have given one memorandum to the collector and आमी ताका फोटोय अटॅच केले. जी बोट ही एक बोट आहा जी बेतलांत आमगे हाणीन आहा मोबोरान बेतूल, and it is in the path of the channel. आणि म्हाका दिसता आयकले त्या पडून फिशरमॅनांनी ती ONGC part of ONGC some study or doing some activities been there for some time. आणि ही बोट आता टिल्ट जाता एक सायडीन आणि वेदराची ती कितें जावपाक शकता. काल तो न्यूजाचेर पळयलो आसतलें कोचीन वन MSC container ship already capsized with so many hazardous containers and it's a big disaster. So काल आमी ग्रामसभा आमच्या लोकांनी फिशरमॅनांनी आमचे बोट क्रुजींग आहाय तेमी आमचे नदरे मुखार हाडले. हांवें तांकां इमिडिएटली सांगलेलें along with our point Iris Pasaina. We came here and met the collector and तांकां सांगलां डिजास्टर जावचे पयले तुमी हेल्प कराय. दे हॅव कॉपरेटेड तुमी. तुम 2 दीस पयलीं चोयला आसतलें वॉटर हायसी डाके येवन आमगे वेळेर आनी वी आर द विक्टीम बिकॉज आमगेली पयली बीच मेळटा सगळे रिवर्सांनी वचून आतां हे मशिनरी घालून ते काडटाय कित्याक ते स्लायमी जाला आनी ऑप्शन ना त्या तर आनी तो काडनाय जाल्यार द होल बीच विल बी डिजास्टर फॉर ट्युरिस्ट एंड वी हॅव द वन ऑफ द बेस्ट monsoon and the beautiful beaches in Cavelossim. So आमगे रायट आतां आमी प्रोएक्टीव एज अ सरपंच आमगे टीम वी हॅव कम. We have appraised the collector to make sure under disaster management you take precaution. Otherwise, first of all, Amgela tourism coastal belt. It will affect the whole tourism. Second, it will affect the water channel. Amgela nustekar hoita teshi ani trawler hoita अशे ते थिंगा हाणीचेर हे जाल्ले आणि ही तरी बुडली जाल्यार then whole channel can be blocked. So that's why we have come here and appraised the collector to take action under his powers. Collector, additional collector ने किती सांगलं? Additional collector immediately he will require and he will direct. We will follow ONGC and take action. इधर आम्ही ती कोणागे म्हणे ONGC what we can करणे. आता तेशीची सरपंच आहे तेशीची पंचायत आहे. I don't know what they have done because it is in Betul jurisdiction. So I request other MLAs also to kindly look at this matter and take it seriously and take out the boat from there to avoid any kind of a disaster. तू सरपंच हा डिक्सन पंचायती कसो त्रास जाता बोटीचे पंचायती लोकां व तुमचे सी पंचायत म्हळ्यार कितें जाता जेन्ना आमगेले ते फिशरमॅन आहाय ओके आतां ते बोट क्रुजींगा वयताय आनी तिसरें म्हणल्यार ते आमगेली कोस्टल बेल्ट मोबरात थिंग कितें ऑयल स्पील जाली बुडल जाल्यार आमगे ट्युरिजम वील इफेक्ट नो. सो आवर जॉब इज टू सेफगार्ड आवर पिपल्स इंट्रस्ट एंड एज अ सरपंच वी हॅव टू मेक शुअर हांव नको कितले काल आमगे बीड येयला कोणेय आमकां एक MLA ना म्हणून कोणेय आमकां विचारला कितें जालें काय म्हण हांव नको तेंक कितें जालें काय म्हण. सो आय डोंट नो इफ दीस MLAs आर इंटरेस्टेड ऑर नो बिकॉज पळय आयज आमगे कोस्टल बेल्टा जाला आमकां कोण ना नो मदर नो फादर. सो आय हॅव टेकन इनिशिएटीव टू क्लीन अप दीस अलॉंग विथ टुरिजम डायरेक्टर एंड डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो दीस आर व्हेरी सिरियस इश्यू. सी डेव्हलपमेंट जाय जाता पण एक तरी असलो डिजास्टर जाता जाल्यार आमगे एरियेर कोणूय ना जाल्यार
What are we? We are on Cavelossim. Finish. हो इश्यू तूं MLA मुखार हाडटलो See, आता पळय इतले आता बॅड वेदर जावन डिजास्टर जावन हे जाला ते जाला आपल्या कोणेक फोनूय करूना म्हण कोण इंट्रस्ट ना सो आय डायरेक्टली से आवर MLA इज ऑल्सो नॉट इंट्रस्टेड ऑर इज नॉट अवेअर अबाउट दीस बिकॉज कोणें कितें इतलें जाता जाल्यार आमकां न्हयच सो येता जाल्यार हांवें काल सांगलां तेमी पयर गेले ते पाटी ओत गेल्लो रिवर्साल आमी सारकी क्लीन करतले म्हण आतां ते ओताची खबर ना दोगांयनी कोण वत गेलो तेय खबर ना म्हण आमकां कोणें एक असिस्टंट दिला नॉट दॅट वी आर नॉट केपेबल बट this cannot continue for the coming season. This hyacinth is always every year ते मोठा ते प्रमाण कितें सिवरेज आहा थिंगा बेनावली गारेबांदा चड जाता मोठी फास्ट सो दॅट हॅज टू बी टॅकल्ड न्हू सो माय थिंग इज वॉट इट इज नॉट ओनली माय जॉब सी आम लोकांक उतर दिताय कितें करपाक बट समटायम थिंग्स आर बियॉन्ड माय पावर दॅट्स द रिजन आय एम सेईंग माय ना पाय ना नम कोणी जाना इतू डिजास्टर जाता that's why we have come to ask the collector. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.